Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Menze ngicela kuwe laphana-ke ukuthi-ke uma usamusha leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke lapho ucindezela ibhathini nje subscribe akubizi imali kumahhala nje okhiphisha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba sikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ongakwenza-ke nje lapho ucindezela ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje okhiphisha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke udaba engilethele lona namhlanje. Sekuvele okwenzekile laphana-ke kwi-meeting-ke laphana-ke i-meeting ye-M_K-ke ebibizwe uJacob Zuma-ke obekhona kwi-meeting-ke kuyavela-ke impela nje okwenzekile impela-ke okushubisayo impela okwenzeke khona-ke laphana-ke khona-ke ividiyo-ke angifuni ukuthi mina-ke wezwa ngami ukudlalela-ke ividiyo uzizwele wona-ke ngawakho amadlebe. Ngizosicela kuwe laphana-ke ukuthi-ke masuzile-ke le vidiyo-ke ungene ema-comment section-ke ufupha usicabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke bese nebhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje okhiphisha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Hayi bafana bakithi ngeke ake nime ngokusithuka sinilethele indaba kuthiwa lapha emhlanganweni obuyizolo eThekwini we-MK bekuphelele bonke abantu laphana uZuma ebatshela emehlweni ukuthi bonke laba abacabanga ukuthi beze ngezikhundla lapha ku-MK ababuyele ku-ANC ngoba vele i-ANC lapha kubanga khona ikhundla. Uthi lapha ku-MK akekho umuntu okuthiwa umholi, bonke balapha into ekuthiwa i-interim. Ngakho kumele badedelane, abambe omunye athi sabambelwe umuntu hwiphi ubambe omunye. Uthi-ke manje-ke laba baphatheka kabi behambe bethuka inhlamba bekhuluma kabi nge-MK. Uthi kumele bekwemukele uthi akho mholi lapha kulela qembu. Uthi abakabafuna abantu ababangekhundla. Uthi akuyona ANC leyana i-MK. Labo-ke abazela ikhundla kwi-MK nisenkingeni. Nikwenkulu inkinga, nikwenkulu inkinga manje ukuthi nizele ikhundla lapha kwi-MK. Ngoba uZuma uthi buyelani kwi-ANC lapha enibanga khona ikhundla, lapha enibulelana khona nibulelana nekhundla. Akayifundi lento kwi-MK. Besho lapha emhlanganweni izolo bengiphakathi. Ngilalele ngikhona. Hayi